Mercedes-Benz verjame v svoje priključne hibride, zato so nas povabili na prav poseben dogodek v München, ampak jaz sem danes v Avstriji, ob tem prav posebnem hotelu, kjer sem se prele obrisal v najbolj debelo brisačo v svojem življenju. V bližini sta tudi Franz Josef in Sisi redno dopustovala poleti zaradi ugodne klime, zato je jasno, da so tudi nas povabili sem. Začeli pa smo res v prestolnici Bavarske, kjer nismo pili piva, ampak smo spoznavali tehnologijo Dolby Atmos, ki jo premorajo tudi boljši zvočni sistemi Burmester. Tega si kot lastnik Mercedesa res morate umisliti, ker dvigne poslušanje glasbe na eno najvišjo raven, ki si jo verjetno sploh ne morete predstavljati, dokler je ne slišite. V MSM Studio so nam pokazali, kako zadeva deluje. So whatever we do and create as a three-dimensional production, it will adapt automatically to the end user's device. And from a producer's perspective, this gives us much more freedom. We have much more space, so we can help the music and help the story in the music just with sound. So we can make things smaller, bigger. We have different options in different genres. So for, let's say you're in a concert hall, then you're going to be seated in the best seat in the concert hall and feel like you would be there and not just bring the orchestra to your living room on two speakers. Whereas on electronic music, we could have movements of sounds and give you a completely different soundscape you would never experience in a stereo world. Takšen način ustvarjanja glasbe se seveda začne že v glavi umetnika, ki jo izdela. Mislim, res so mi dali težko nalogo, da vam povem, kako dobro se čuje zvok. Boljš, da to naredi eden od glasbenikov, ki se že kar nekaj časa ukvarja s tem. It's an exponential multiplication of the richness of what is possible. That alone in a studio experience, now to have experienced that in Mercedes-Benz cars, yeah, I'm already blown away, and I have no idea where this is going to go. It's incredibly exciting. It sounds so silly, but it's kind of like instead of building something on a page, I'm building something in a room. That room can be as luxurious as you want it to be. It's really special. I've had the pleasure of experiencing Dolby Atmos in multiple cars, and in a Mercedes, I might get in trouble with Stefan at MSM for this. But I have to say it's at least as good as the studio. Pri Mercedes-Benzu imajo seveda na voljo več različnih nivojev ozvočenja Burmester. Najboljši, s kar 39 zvočniki, pa je v Maybachu. And then the big thing in the car is we need to integrate the speakers in the right position. Yeah? And this is probably also something which is, there's some specialities with Mercedes, like we have a front bass system, yeah, where we integrate speakers, the bass speakers, we integrate them into the body in white. Which means we use the volume of the body in white frame there to get this crispy sound in there, which is really a special thing and probably which you only can have in the Mercedes. Med poslušanjem zvočnega stripa sem si prav predstavljal, kako noro vse skupaj izgleda, ker sem imel zaprte oči. Med tesno vožnjo moram imeti pa jasno odprte. Včeraj sem se iz Münchna do Salzburga vozil s priključno hibridnim razredom C z bencinskim motorjem in od 175 km sem jih 160 prevozil na elektriko. Po avtocesti. Vmes sem seveda polnil na hitri polnilnici Ionity, kar je trajalo samo 30 minut, ker pa ima avto že sam aktivirano polnjenje, nisem nobenega nič vprašal ali pa iskal kakšne kartice, ampak sem ga samo lepo priklopil na polnilnico in je samo začelo polniti. Danes pa sem s karavanskim Mercedesom razreda E, ker grem pač malo naokoli. Našli so nam hude lokacije, mislim, res dobro zgleda, ampak vreme ni najboljše. Pa kaj pol. Tale Mercedes ima baterijo, ki pospravi 25,4 kWh elektrike bruto, neto je na voljo za vožnjo 19,7 kWh, s čimer lahko vsakodnevno prevozite več kot 100 km. Najboljše pa je, da je na voljo tudi hitro polnjenje.
Sem se včeraj pri večerji pogovarjal z inženirjema in sta rekla, da so našli najbolj sladko točko. 55 kW je za tako veliko baterijo povsem dovolj, da se ne pregreva. Dobro, razred S ima malenkost večjo, tam je polnjenje potem s 60 kW, potem pa morate samo za slabe pol ure na stranišče ali pa na kavico in je baterija polna. Če imate pa takšen dizelski priključni hibrid, pa ste lahko še bolj brezbrižni, ker kamot prevozite tudi 1000 km in več, če ste pač ekonomični. Dejstvo je, da povprečen Evropejec na dan prevozi samo 50 km. Zato je priključni hibrid lahko odlična izbira za tiste, ki še nočete pravih električnih avtov. V ZDA jih nekateri polnijo na vsake pol leta, eni še to ne. In tako je prav. Priključni hibrid mora vedno imeti polno baterijo, da ima smisel. Zato jo tudi vi vedno polnite, da se boste lahko potem pred kolegi hvalili, koliko kilometrov ste pa letos prevozili na elektriko. Jaz sem jih samo v enem dnevu 160, pa je rezervoar za gorivo ostal poln.